ndamusi abantu abo bari munongo mutekano sa program mazina bagagamba mu Joseph kandi munchirize mutekano sa program mbisi henda musyo kuruga mu kitebe kikuru cya NRM cya Dondo kandi nyongere mbasienda musyo kurugo kandi twitu flag bearer sole candidate utwa owabere nominated aka campaigninga kandi ntigisaba twajya mutera karuru igisayi kiri mu 90% no mwebembezi no gomba cyaguranye wagamba characteristics za cyagura yizo so candidate witu percentage no lengo yemne genda yigura munonga but hamwe hakuza mubagize we yongera because everything is evidence na wazo mu cameras tukaje mutwaza no mu opinion polls z'abantu aho kumanya politics no bakikwegambirira ngo north iri mu 90% and above so kumuterekana sa program President Museveni ishayo na nadafika kuno witu muri ankore umustan region tumwerebere tumuye kwatira akashukitu tukiyo twamara tutikinja karuru nza kubona ukarebe bamba kabara nza kubona ukirebe so endamusyo kuruga umainaremu mukama witu right honorable Richard Todong director of mobilization honorable Seninde kano nchirize nyakureho ba foot soldiers bona ba NRM umuyihanga ryona na munonga abo mukutugwito gwa western gwa official barumba tureba live byo muri link yona yagisharingire barumba tureba abo witu cyubona indamusyoninzi bisa okay thank you so much bright mums ndamusi abo kutureba turira kare yakubona minangwa I think today you're going to be different echo kubanza nyowe ni shasha na Vision Group na Radio West hamwe n'abantu ba Rwampara abo kufegwa muntu wabe nakoraha ogweta amanya Jordan kandi ni bamanyisa ba family ngundi nimwe nambwe nanye narwo mu studio mu rukwatanise cyane cyo kubanza cya kabiri ebijambia nebihoro umutabuni yambarara n'imyanya tugire biyongere ku kanyawo Steni Sazefu kandi interesimu tera DPC ureba ibyamiri otera RDC kamwene atensini kire bishoni byabo abutu baza bagurumba watere chenu kitero so kandi cyane kutware simu wale banagambe cinta television umwami Zefu akwa kamwene teresimu bakatema umukazi waruguru yanje bamutema n'umwana bamucuka n'umukono kuna muterera ati mpe namba yo gumuntu najimu nataka mutereraga they have never been there. This is a true story. Hati chao kwikaho ngo kuza kukireba none bagambara ngo ikintu cyebijambia birya hita wano shuma hit echarake dube najangwe yo no bihuruma ngo byo kwareza ku bicengo bw'umuntu wenyine yatera ko darugirwa aha waika hit no manya hit ahita waru wano shuma hoti akaho bulizo bane batwara resi muzaba kasitagira nsigo mwana wanje Israel bakaba mutegekera bucece mutuka ikirunji wacu tuka investinga twabakwata myself no nyine ko this is true story njire parking hawo kuza kushuma kuza kundoka so nabuzo bwashumbusha burunja shanki ne cwekisha ishatu ne cwekina hati kuza kwigura uruji umushanda yanyugurura kuza kumbuza this is true story umushaka kuza kunyugurura ndiye banajya kuyajambye umusha najibikire ka hati ngikwatira ubutaka no bwanje bwo kwatesimu we nana yende simu yonka hati ntuyebuze simu kwa stability yawe berke kasha bwo kujya mu protecting umuhoro ahubwo ni nkashoma tayikonde za upper countries ni bimati za pakati zihebi ejyo ni mbiyete konka no I was defending my first of all being defending a forehead kandi ndiku defending ngo tatunga capacity yo accessing umuhoro akantemaje that's why ntungire ko jezi bashireba sorry this is a true story the man is injured tujya ni kubiya nisimu yanje ya marebere bitarheja ya nakarbe naje garu hati bari no so the issue kandi tugira kinabazikiri katete last week tukaziko mwana bakamushanga agenda kutamba mutematema no mugo so eshonga turantugamba ejeshonga ti ya politics zazirimu izo timu zetegereza ko nkanyo nisha baba security mukore patrols tukagira kizibu cy'empungi
abanyamurenge bije baturumbomu kuba turumbomu nyoni nkikiriza ngo umuntu yagire kizibo wabo mu obudabudo konka mu mutungekera mu mutunge details abantu nibapangiso munju harimo abakitongore ngo n'aba Global Alliance niba barya abantu 20 bakutura mu rumeke emwe abana babiba baronno kubaraga ko wabo kubura security nebimanye kumihunami so bantu mutantu gamba nshonga nkeze nkuru muzimanye tishonga za politics neshonga zo kubaho ko munyambarara zo kubaho ko munyayuganda umuteza program Raila Odinga fili kandi ndabantu bane bashasha yafaine nyaka kinana te bible yakune ya Uganda nigira ngo umuntu yase nyaka nshanju aba yazomagara ko kubona ngo no kubona kandi kware yakize nyaka kinana cyo kiba cyarenga munonga so umuntu wafaine nyaka kinana nyoni ishaba ngo humura umbusinji agirizeho ukugwana kuri ya demokrasi umuyanga ya Kenya aresere mu component yemwe ya good governance nani shomeso ugu nani ngambiro wundi ni shomeso ariko hakana konko butamanya timushango umuntu yaje tingumanya tukamwita mana nanda ko nupe in university so hatinjira does that make him ignorant really atachimanya umuntu yatakimanya imanya kan kushobotira umuntu ari ignorant wari umuntu urya ati nyoti wa muntu waje ni manya byona koro umuntu nayemera ati ni manya byona ubwo umuntu wene mekizi bico mutu buri muntu wene no buri hati mbene buri muntu no baza kubona uvuga moto keje gitakimanya so tokabaza kugira ngo ryaho no manya buri kimwe cyone the question is hari component ida yo dingari some politics za Africa iba kweta tolerance forgiving but not forgetting, but also to temporary relief for the interest of your country. Haba okuba ni barwana kuhora ngo bamwiba karuru kandi ubujurizi bukabaho koti zona zikashara ngo bamwiba ukuza kuhura ngo ni prime minister mu government mwibire abatabine mutimogwe apart from African women nuro mukazi wa Africa wono mutere mpisa tu umuntu ashika 20 ora yagira mu kitanda ari nacara adi ninga kabashu abarisa 20 we ebe yamatene shuma yana aramuzana nagapakira arori ati bote biri ako yacererwa ni gafa amateni gafa so nabwecu norango Raila Odinga resere mu component mu politics zitu etakanyire iyo kugira ngo no buturabe to kukina mu politics but are we personal enemies? He has a different policy, I have a different policy. Does it translate ni kizara obuzigu echo ni kizara obuzigu ni kizara a disagreement in terms of policy konga tishime ko takuzara personal kushanga umuntu nakuvera tuma ko noncenga so atete nyoni cyo namushomere kandi buri muntu kakufa buri muntu yine cyo kumushoma nyo akakanye to bashomere ho good governance and planning ngaro ngwa higuro kace pillars za governance the good governance tolerance eri munkuru ni nkuru nakintu kikuru munonga so ni yenda aho muri musinje kandi yenda aba political players ba Uganda abajya mu politics zitu ni mwe mugire mu politics izo kusasira ndike kuzabujenyi rero mukanjura we besimbere wayika wanupuka muguruka nanyekane mbanye simbire nanyekanye nebendera bagira ngo ngutwemereza binde bendera hatunyo urayemerera ngo gwastame kazi nanyekanye nebendera wabura ngo bendera na movement yonga mwe tugeze twagira bizibu because of fail ubwo butetereza kantu ka tolerance ukumanya nguri yale nubwo radio wa nyongi wa FDC nyongi wa movement tujabujenyi ko wayanjura faraga beyarazi na wakemerera gwashino mustamesa so ebintu ke no makanisa nanka na okay right no rangu yaza kugamba ngogwe ngushana yakora abantu konga moshe bandika bagamba ho abantu banya unyikora abantu konga so why because they have not mastered the component of tolerance in terms of governance. Now our topic is the NUP money, I mean iPod money. Is NUP taratunje? Is it not affecting your activities on campaign? Kind of tazutunga. Did it come as a punishment? Ninga abukuba it's like deserving. Tumurashirize mitendera yebina okuvugana bikateka teko kubira kwatagane bikakoraje. Muri no gamba pillars of good governance. One of them I think no kora hamwe.
n'umwe mutarakwikirizana now nupu murinka bazire hato batatunga senda at the same time nupu is complaining aho mugirire ngo hato mwenda sente. I think it is too late. Who is to blame? Of course zefaja ngo muyo mweshengereza nibeshengereza amazumba simagasiba buri zoba nakeje hatitebe ekinte kintu cyatuciye yoje tureba cyetegereze iraho bakaba bane bagira ngo buri kigombe kizaheru kironda abakundwa wero wishazi kironde uburyo bwona bwo kurete sente umwihanga kibeho government kuyakira ibire yagira ngo ekibina nikiza kuhenda kitomire sente z'abahekera za terrorist group ekibina cyendre kitomire sente mbi zebisiyaga ekibina kiza kuhendera kitomire sente z'abinazi kizire to mwihanga bakozinge kavuyo bato justification ngo parliament ya Uganda ekore appropriation bill appropriation bill eteke mu component yo kufundinga political parties ngo sente zo mu wo mushoro ziyambeho hakutebekana sebigombe byo butegeki kandi argument yajo kabana nyinshizana nayo umuteza program bakabanza bakora insho bagira ngo bigombe byonka ebiri babine ba members ba parliament ba members of parliament ngo bindi yujya kwate sentizo. It was a mistake. Hakwari ikigombe ekikuba kironi cyombe ko buciko bwacu kironi cyetebekanisa ni cyetaga ku spending sente konka to kwenda ku sente kwa kine member of parliament nke kigombe cyo kweta anti cyamuce muntu nyoni nda kigombe cyo butika nyobwanje konga tikatunga sentezo why ngutibine member of parliament nomwe no mu Uganda. The spirit behind that motive, the motive behind that argument was our NRM and MPs binji, so they wanted to take the Lions what share. Bokari be nango atware 90% of the money because your NRM ne sente byo bigino buzare hango munonga bikagitwa. So echatumire bagira ngo ekibina cyacu n'aba MPs binji kitware sente nyinshi no kugira ngo bakaye bari very sure ngo NRM ine ba MPs binji mu parliament. So that money ezo mu mushoro basically twenziribwa ki NRM haba kuba no reba kutunga for example ka 13 billion NRM etwara nka 11 billion ebibine yasigara bibaga na 2 billion kan NRM nekigombe kigo mubwebembezi. I told you the other time that the purpose of leadership is to identify society problems, challenges, and provide solutions for the same. Accountability, since NRM came to power, now the NRM as a political party has not been able to identify both society challenges and problems, but apart from societal issues, party structural issues. Nura abana bo buciko muri sate ni complaining, abo mu rukana complaining, aba ba MPs ni complaining, ubururu bwabo nubwo mugongo ukuza kubabuza ngo buri expensive, yet they are the ones abakutunga site nyingi. So in other words, NRM ekaremati aba had enjura yagwa mu rukiko NRM no taho muka ushangwana Dr. Senene hako niteka kubatera muri kwenda mutari kwenda wabona ka office ya okenda kuzanko mu toilet eje yambara osho munanyo ne ya air tumwe no mugenzi wabo chatondo timwa kwero chiri. I am telling you, yes, they haven't even bubo nkabere bari gukora society to solve structure their own structural issues. Hakwa, if you cannot have an office, a political party that has been in power for 40 years, an office yoku hurira ni why kama office otingire kuza kushesha kaza kushesha baada kushesha mukama yaba ari office yaza kushesha nazari kivyo ali kivyo kagiri kizi bareka gwego na bari mu ciko yawura yana ko kuzumutoyi na rugaha zankai
azo mu hotel. But all this, So I am yes, they are getting you trying to too find much that- money kandi batazikozisi. Now hati ito abantu ayitwijire because tokajya ngo sente zitankira bwa nupa if this case turanesitunga dipe geto turanesitunga ito bijire mu nupa myaka ine zibatwire twayombeka hishomero byo kushomesha bembezi bitu because mukagumana mutere byanda ngo abantu bitu kabiyo mu street tukabiya street twabiyo mu njaga mutwabata bwebembezi twagira ngo yes katugurikiza amara kaganye katubatera agashomero ko kushomesha bembezi bitu twataka agashomero twayombeka offices ziri kavure waikono zireba ebizimbe bibiri kanyina ishati enyuma twatunga umwanya kubaza kutaha abantu kimitware eshatu ekazina twazigura aho ari kavure makerera twayombeka twaguritaka Northern Uganda twatayo regional office twata iganga twatayo regional office tukugura Mbarara twatayo regional office a Independence Park hatuno doctor hari sub regional offices kabare twatunzira itaka twakaombekere kunga twatunzira itaka nanga Fort Potro twatunzira itaka twakaombekere okwe kunga twatunzira itaka hati turonto ko ebintu ebirija kuba biriho tutakiriho no kubaho hati NRM baseretende ngira ngo ubu bwana ubu tubente joga kabwagira mani esente kabaza kozesage kaba bantu kanushwango kibagenderire n'ubwebembeze ebyo kucweta abayayi cyataka kucendera umuteza program n'abakutureba baronda member parliament ariko urugaside za Northern Uganda ijo mu parliament yarita a private members bill ebenegera ngo umuntu wero otakupasipetinga omuntu esigana za iPod tashime kugabana sente zikurwa mu parliament targeting noob justification yiteke berye habwa shitwarujiro omuntu esigana ezo kurga 2011 ezo tesigana zikabasituraho konka obujurisi nibukira ngo byone baratenso mu rukiko bikabitazo mu nkora icyo bujurisi nibwo bwa bintu bugira mukamuzo yo munywa cyayi president agamba batere bushari bagenda turonda advantage ya iPod meetings ebura because the sentezo ezikurwa mu parliament zikanzira biro mu kitongore cyo kweta ngo ni interparty bakandi bazita ngo ni okay, there is a political party there is an organization out of the break no kupaka chama program nakadara ya TV West that's the point ya jao Otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake kataka kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nangwa muzi reka ndeteye bitoki nk'ikumi n'esano yinkwa abataka mu nkwate amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa omukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honte utagira omuntu wono wagambira ikintu eki nangwa kumumanyisa buri nye nakugambira nakweshengereza akuba nakerebera ekyo tinkakikora gasha kirakuyotenda amakaga ngendaronda Tata wiba nkoko yawe I love you sweetheart shobangirirwe I love you
ati nakwiriza umukazi wawe mugende muzare mutunguke mbwenu emigisha oguno mugisha gw'abazinyi muzeyi webare okumpa mwana wawe abekike kimwebare okumpa mwana wanyu ocho humura ocho muzeyi webare ocho humura okumpa mwana wawe ocho yabare rukibindi abekike kimwebare jirenda kurbator kata yabare ocho muzeyi webare stere omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni omunterane z'abari kurundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo murebe witu aine kumanya nituze kukimusiyaho yekume no mukumanya abo kubekera abeho cyona TV West neja kuba nekikwisiyaho TV West nehinda ukwenda kongera umuhereza umubyemizano utaferwa program y'akadirisa buri rwa gatatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza n'urwa gatano kubesha mwenda okwisa cyamwene n'ecwe kazi yawe aha TV West nehinda urwa kabiri zakwine omwami Moses Bushweko naija kuba natushobora ahandebera yo mwani kuwa kuba noenda kwego kuba kubasa kurebera omwani okagwiha mwecho cyenyine cyo kwetago mukatare kensi yona hotaferwa kurebeje program umwani guza kurete sente zitakaba bisubwe n'ikigamba cy'umucumani buri muntu wenda wagira umwani agurebereje utakagiremu azemu kandi orazemu atazamwa rukuzana azemu akigenderire nko kunagamba ngo farming let us make farming as a business icyo nkiza kuretera abantu twena abenyuma imwe abangimwe twarugumuru kimwe kumaraze kuzana na nenkumibiri zinkura mbabahomburu ibyo nebyabusha muze kwingo umwana ngurebere obera mbuyo nushaka umuntu yakavera hafiye I know utebira kafa bufamu mbwite musimbire myane because akafamu kente imwe nke ya kintu no meki yabe narya kintu handi ente yimwe akajya amashi mwene reka kwafera program iki twegiteho aha program yareba hindi jere ahita rwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe sibona beninde bantu kandi tekata kuzakushira kabasa kana takumikuru ayite kwani next expectations zina ukanamba wana ekeriyo kujya ngusho bomusheja okutina hanga natabantu tayisa abantu abana bintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir although you are a teacher we cannot keep quiet when you are leading us astray. Nibona hurire heda masa yemerera nawe yagamba kanda kataranye bire. I know. Familiarity
breeds contempt. Headmaster yayoruka. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunde chimuzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cyo wabino abashomeza kunabye barebe mu shomero ndabari smart bakabajwa abashomeza bitu bajware mpare ngufu na za stocking ndingwa za kaki abajenye bitu nubabana batuganira ahabinte baraberemo kandi nubaba bino no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi tumunsi konganyizira gashaki ndiye gasiraki ndiye kuna kuferi zoba abandebere baryagamba reba hindi jire nebereho bursande shahina ze ciro aha TV West Honga program tugeta akada of course cyagendo mimisho okurugasha hina kusha mukaga kaburijo rero tuganira iPod money that no be not gate right we no hendera kuhendera nyine kaga kuhendera kutasama kagambe turi kuhendera so niyo nimbagira history nabaha abara kutureba mwareba esente zo mu gashogwazo n'icustamento zukoze hariho ekitongole cya electoral commission cyo kweta national consultative council nakyo kigombe ikikwata ibigombe byona obagino abashusho ko parliament obatugina abashusho ko parliament kiri under electoral commission namwe umvuze ko buto chibine no mweta Benjamin Katana akaba ari joro mugisha kuya afire president ya nominating Benjamin Katana as representative with national consultative council. It is established under the law. It is managed by the commission. Konga bijata bari sabasho cece ka iPod. Ngo mutubone hata migwa iPod atakatuma sentezo. Ni twasta mutwaye buza. Bakazi terror justification. Why do political parties need money? One, to nominate their candidates. Ukunominating abantu bayo abakuza kwisimba. Two, ukombe ko buciko. To establish political structures of the political party. Three, to pay staff. Ukushashura mishahara y'abakozi abakorera ikigumbi. Okupangisa ama office no kugura amajuta gabembezi abandi baza they were four. The question should be ebyo nitubikora kurugiro ko nabagamba la history namazima tina office yes namazima twumva ko chiko za kanguyo yes namazima twine ba candidates abitushemeye ku nominating as I speak now twine stack complete stack 170 candidates abari stack abatakuza kwesimba aboda mutire senzo ku nominating agwankanye patera mpese konka senzo ku nominating namura mbirezine kungaye n'umuntu je Canada yantereho ukadebwanye kamushanjo so kuyadira ukareka mu delfo me will nominate and nominate na basumza contribution konka twine 170 by component stack abatakuza ku nominating ikibazo masa ngo mugashogwe sente guriya mwazi twima ni mureba challenges zitu one ba candidates bitu barabi nominated two surabone sense kushashura ba campaign agents. 3 radio case za ambuye ko ntakira program already tunakora program na TV ndotine sense kushashura ndani maiza ngo itwenga national platform ebizibugitu nibiza kweyongera abakujya ngo sende tuzitunjeje omuza program kwesheje kuba mwabiri mukimanya ngwese ndozi mugasho habati barakire omuru chikogwa iPod exactly yes ekirakiro cyo kugira ngo wabo tari member wa iPod ngo atakusaba mu chiko za iPod ngo takatunga sente
maziro kwezi kibakira bizo mu parliament. Yes, it is a new law. Bakaba bagira ngo wakota kucika utunge sentences. That's why you are receiving that money. Wakaba sentence bakaba kwasiga cyane president Stone targeting I don't know whoever. Agwa think kugira ngo targeting no pukoge maybe. Kwa mana kushobora na byangu. Yes. Ekirajo nibwe bakiresire kandi kuba bakiresire bati pa twahandike baro. Twahandike baro twagira ngo hati mutwereze memorandum of understanding tugisigning. Because nyuma tukata kuje mu nciko habwo twatuma mutwazi ngo eriko requirement. Hata bokuba napanyisa mukama wanje kana kushobora iki. Wanje to mu bugenyi bwawe. Konka ukapangise motoka yanje ngo ivuga abagore. Nimbasa kusirikira motoka ivuga abagore nyo bugenyi ntabuzemo. Hati nija kwiuza tukanje uti torajira mu bugenyi bwanje. Numuna kwa torajira mu bugenyi bwawe emotoka ikavuga abagore. Esente zimseta kuko sende ina bagambira. Nubuta kwata kuzo mu nciko ziriya zo kutensagana. Yabaye. So namwe tukwa kwariho abare mnogo mutekansa program. Numanya nagezeho kwena ngo Bright ntamutatahira. Yagambaza. Namwesiza. Narebo kuyashorunzya ntibishoboye na mixingamu nanebure kuyaraguma panga ikintu cyo ngukikaragamo kandi tuwa mtata tanama takubwira winji kandi unaje mutata namwe nushabe kugira ngo ata konka wagamba bice hato igaza program stajire kuza kweturura stajire kuza mu myumbi ya exandwai ebyananga yagira yankwataha nanga consultative meeting ebyayo etwayombeka amazu iyo tabizamo iPod umutari mise ekibina cya nupo sente za iPod